inkinga yabantu abalaleli. Abantu abathandi ukulalela. Ngiyakhuluma la. Nginsithi tami. Hey. Nemithi yami mina nje. Ngeke njumane nje kele. Nginishonyela nje tami mina. Sengisebenza ngato. Nemithi yami mina ngiyathakatha mina. Mina ngingumkhunkhuli. Uyangivamisa. Ngilwa ngegama lika Jesu. Ubeka kube lokuthwala inhloko utakime ebusuku uthumela omantindane bakho uthi utawuthola mina. Ngiyaloya mina. Lalela Dr. Sengibokusida nje. Mina ngakuloya. Sisebenzisa nathi ngiseneti tamnati. 1 Sisebenzisa ingati ya Jesu. Ngakuloya mina. 2 Ngisebenzisa livi. Ngilwa ngelivi mina. Yona mina ngelivi. Lalela wena 3 ufuna nje ukwathi ngamakhulu. Mina ngiyaloya ngefasting. Lokunye lokukhona lokulasikhwameni sami lengisakatha ngawo. Ngilokuhambe nje ngikhuluma ebusuku. Banibalele ngithi ngegama lika Jesu ngithi repheli phathaka ngiyathakatha mina. Ngedi ke khele. I warn you. Sikaramazini phakama mfana. Yebo sengiyavu inguye umthaka Jesu Christ inguye That's what I found. Challenge ngesi. Nyanga kaDaniel le nyanga lemnana.